Ibe tingcho marasam news ne namaigu news headline hazi ko na te wangai dele. Manipur gu Chief Minister N.Biren Singh ne Cheers for India campaign zinailet kai dele. I cheer for India the Wang Rabe Summer Olympic 2020 gu Tokyo ge anui India me kan thabe koramezu te milo ze kanui ge ba kaule. Manipur gine I Olympic ke kan thorabe mina haminyo la le ze katsevle. Noisy ze MC Saikhom boxing, Sushila Likmabam Judo, Saikhom Mirabai Chanu weightlifting. Pamadaibe ze Pukhranbam Sukshila zai Nilakanta Sharma panaina India magu hockey team ge representative le. Manipur gina I Olympic kan thorameze ka cheu guys gold medal ngamong da zai 1.20 crores pegule zai silver medal ge 1 crore zai bronze medal ge 75 lakhs pegule rangle. India magu covid vaccine Covaxil kapluai lusidu Europe ke teze anui India mahang green pass peramak leiza European Medicine Agency ne rangle. Green Pass kachebe de COVID vaccine gu rehe kabloi lobe gu digital vaccine passport kachele kanbe country be zai hata te ze Europe ke bomele na hang kanang be ketle naka te ze European Medicine Agency ne COVID vaccine approved te be madairine le Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ne saze Pugu Party Aam Aadmi Party ne makum wang rabe Punjab state election ge ngam di zai a electricity taku ne pegule ize sale. India ne COVID vaccine kaplu meriak teuze United States of America medu minariak teuze nzudele zekatevle. Jammu and Kashmir Pulwama area ge mbai kyane Jammu and Kashmir gu police asai be zai panodu kapset ni dele. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ne pechi guys India magu economic tagum takne teuza igu meibe pana palang teuze pegai dele. Government ne pechi guys rupees 50,000 crore ane rehewiki zai medical infrastructure shme tewge teilungai gule za sale zai aket ne rangkang tewze 60,000 crore tewze loan guarantee scheme budget kacham gu scheme hang teilungai gule za sale. India magu President Ramnath Kovind ne saze padu pugu serte ze tax pay la le India meramadu kiam ze hai mena tax pay ra ko le ze kiam le palam ane tax kene dichu le wang le ze president pe na sale. Europe Cup 2020 no okronge Spain ne Croatia do 5-3 ne quarter final ke dele. Jai Switzerland ne France to 5-4 ne quarter final ke dele. Mara some news pigani mele indu to dele. Like, share, subscribe to velo.